Dokotela asikubingelele sikwamukele ohlelweni lethu namhlanje kwiVele Nkosini Media TV. Sakubingelela dokotela. Yebo kunjani? Siyaphila mkhulu, unjani kodwa? Ngiright ke mina mkhulu. Sikhona mkhulu. Namhlanje silana Olundi usibizile siVele Nkosini Media TV ufisa ukuthi abantu bebone umsebenzi wakho owenzayo, umsebenzi wedlozi, umsebenzi wethonga. Dokotela, awubingelele ababukeli emakhaya, wonke umuntu okubukele njengamanje, cela ukunika ithuba dokotela ubingelele ababukeli emakhaya. Sawubona nonke ke emakhaya. Siyakubengelela. Sifike nalomsebenzi lapha uRundi. Lo msebenzi mina ngiqale ngawo kusebenza kudala ke ngibangisebenza lo msebenzi. Nangu ke umsebenzi wami la uyavela khona la. Ufuna labanye vele labanganiyazi ngawo, ngifuna vele baniyazi ukuthi ke nami ke ngiyakhona kusebenza lo msebenzi. Asiwalana ke ngizuka la Mozambique kahle uyabona ke umkhulumo wami vele awuvakale kahle ke ukuthi ke ngisuka lapha Mozambique. Umsebenzi wami vele ngisebenza nabantu baningi, ngiqale kudala ke vele kusebenza lo msebenzi. Dokotela, awubabekele abantu ukuthi ngabe igama udokotela ubani nesibongo sakhe ngokunjalo njalo. Ligama ke Shumaili, sibongo ke ka Banda. Yeah. Okay. Dokotela, ukungena nje emlonyeni kancane. Dokotela, mhlawumbe umunye umuntu angathanda ukwazi ukuthi udokotela mhlawumbe umsebenzi wakhe udokotela uIsmail usebenza isikhathi esingakanani? Mingaki iminyaka dokotela ukulomkhakha wokwelapha? Lo msebenzi mina ke ngithwase ngawo ke 2005. 2005. Yebo. Lo 2005. Kucabanga vele 2005 lo ngithwase ngayo umsebenzi. Yeah. Fikira kwamanje ke kusebenza ukuthi vele ngisebenze vesikhathi siningi kwalo msebenzi. Yeah. Dokotela, awubeke ababukeli esithombeni abafisa ukwazi, abafisa ukuba nolwazi ukuthi udokotela uIsmail yiziphi izinto akwazi ukuzenza afisa ukuthi abantu bezazi uma ngabe umuntu efisa ukuthi eze kuwena. Yiziphi izinto njengodokotela njengomelaphi njengenyanga othi nje cha, uma ngabe unenkinga ekanjena woza kudokotela uIsmail uzokusiza, uma ngabe ufuna into ethize woza kudokotela uIsmail uzokusiza. Yiziphi izinto noma iservice yakho wena onayo oyinika abantu mangabe umuntu eze kuwena, ibapha abantu baserviceayo banaziphi inkinga nabadinga ini wena? Usebenza vele ngisebenza lesiningi lesihlukenezo dokotela. Kuna abanye labantu bakulabo noma abanye bakula zinyawo, abanye siso vele ke azivakale kahle, maybe imizibeni be awuvakale kahle, ngiyakhona kukuyenza khona lokho. Kuna ezinye izinto vele ke lengiziyendazo vele kufuneka vele ukuthi ke sihlangane ukuthi sikhone ukukhulumisana, ngeke ngizikhulume khona la makuthi kuna lezi zinto vele lesinzima lesikhona ngikhona kusebenza ngazo. Ngisebenza vele abantu baningi vele kufuna vele ke ukuthi ke ma uyithola vele le video leyo vele ukuthi ke uzame ukuthi ke sibonane kuzinkinga lezo unazo abantu. Ngikhona vele ke noma inkinga injani ke ngiyakhona ke kuyisebenza. Nabantu ngiyakhona kwagcwalisa laba abafuna ukuthwala ke ngiyakhona kuyayenzela lo msebenzi ukuthi ke bathwale bathole lezi zinto zakhona basifuna ngazo. Kunjalo ke mkhulu. Dokotela, ma ukhuluma ngendaba yokuthwalisa ngendaba yokuthi abantu uyabanikeza into yokuthwala, awubeke esithombeni umbukeli okubukela njengamanje nokulalela ofisa ukuqonda nofisa ukwazi kabanzi ngokuthwala ukuthi indlela othwalisa ngayo abantu dokotela ngabe indlela ekanjani, indlela enobungozi, indlela echitha igazi kanjani dokotela, indlela othwalisa ngayo? Kuba nje ke kunzima ke ukuthi ke sikhone ukukhuluma ke yonke into yengona ifunika ngayo, makuthi ke kuthwala ke umuntu ke basikhulumela ke umnikazi wabo ukuthi ke
mina ke isize yakhona lenginayo ngifuna ngicwale ke usize iso kuba vele ke kuna kucwala ke kuvele ukukhona kuthwala ngakho ke akunangozi ukuthi uyathwala nje makuthi izinto ke sikhona kuhamba kahle lokho angozi ke uyazikhulumela ukuthi ke ngifuna 1 2 3 yakho yeah manje dokotela uma ngathiwa njengamanje umuntu eqhamuka nje uzothwala dokotela yipi into umuntu on show no guarantee ngayo ukuthi uma ngabe umuntu ke wena wamthwalisa ubonakala ngalo lo umuntu nje othwale kuwena othi cha manje ubona umuntu kanjena anokwazi lo muntu usuke ethwalela ekhaya ku Dr. Ishmael baningi labantu ke ngwanikile izinto zami ke basebenza khona la ziyasebenza bona ke bayafika lapha ngisebenza ngapho endumbeni bayabonga bona kahle vele ke mangithwalisa ke angifune vele izinto ziningi ukuthi ke yena ke bazifune makuthi into yonke ke mina ke ngiyazizamela ke ngiyayithola mangitholile ngikhone kuyenza vele yena ke ngimnike cha yeah yini leyo dokotela lokho abantu badala lawo abantu abadala yebo hey dokotela manje benza njani abantu abadala mase kwenzakala kanje makuthi bayavuma ke emsebenzi yami kwalabantu angisebenza ngawo avuma la makhosi ami ke vele aza khona ngokwamina bayenda njalo dokotela kwena khona ngiyeza ngayo vele vele iserious vele angina sikhathi sakudlala ke nabantu vele ukuthi ngikhona ukudlala ngawo makuthi into ke mangihlulekile vele ngiyakhuluma ukuthi ke hayi lapho ke sengihlulekile ke angikhona makuthi ke into eyiningi lengisebenza ngayo ngiyayivuma ukuthi ke lokho ke ngiyasebenza kunjalo manje dokotela ngoba kushunqa intuthu lana kwenzakalani ngoba sesingintuthu kanjena nje lokho ke kuba njalo nje vele leke inkosi yami vele ngihamba ngayo lapho yebo abantu badala vele ngihamba ngawo lawo ngiyabambile khona la yebo okay dokotela ake sibuye lana kuzoqhamuka umuntu dokotela athi ufuna amadoda amafeshana amadoda ayimkhovu dokotela umisa kanjani la bona ke bakhona makuthi ke mangithengisa bona ke ngithengisa bayi2 angithengisa nga1 bakhona bona bangadlali bona basebenza umsebenzi wabo basiwanikile ngawo kunjalo ke mkhulu hey madoda manje ikuphi okunye dokotela umuntu mhlambe ongamnika khona umuntu ke othi mina ngifuna ukuthwala athi omunye mina angifuna amadoda amafishana abafana bomgede athi nje mina ngifuna ukuceba nje kuphela kodwa ngifuna ukuthwala futhi angifuni imkhovu umuntu kanjalo kodokotela umsiza kanjani kuna indlela zakhona ke nathi ke mafika umuntu unjalo ke nathi ke siyabuzela khona la kwaMaqozi bethu ukuthi kuba khona ukucazela kahle le into yakhona leyo ngeke ukuthi siyavuma nje masiyendleleni basikhulumisana sendleleni makuthi ke mafika lapha endumbeni ngiyakhulumisana ngabo laMaqozi vele banicazele ukuthi ke lo muntu ufikile khona lapho umunike into ethile lento ikhona bayifuna ngayo ke bazokhona vele ke kuyisebenzisa kahle ke makuthi yena leyo ngeke umnike khona lokho makumunike ke lokho ukuthi ke kuyafana ilaki yakhe umuntu ke ukuthi ilaki yakhe ingakanani kahle vele ke asimunike nje makuthi sihlangane endleleni kusimunike nje makuthi ke masibambeni lapha endumbeni siyamnika into yakhona ukuthi bakhona kuyisebenzisa ngayo indlela yakhona bayifuna ngayo unjalo ke mkhulu dokotela sike sakhuluma nawe C of A amakhamera engekho ukadokotela bakhuluma indaba yokuthi wena unawo umuthi wesibhamu nomuthi womese awuchaza lababukele emakhaya ngalo muthi ukhona wona usiliyazi vele angimhlabele nje umuthi ke ngingamulinge ukuthi ke kuhende kanjani ngakuthi ke mangimnika umuthi isikhathi sakhona leso ngithatha imese noma ngiyamkhaba ngazo ngeke ukuthi ke ngiyamnika umuthi ke ukuthi ke bazihambele ukuthi ke lokho uzobona khona lapho kuzoba njani ngakuthi ke faka sengiyamtesta khona lapho ukuthi ke naye ke masuka khona lapho ke bathemba ukuthi ke la muzimbeni ke ngingenise into ethile mana ka dokotela uthi isibhamu wena uyasivika
isibhamu ke noma kuthi ke ena ke vele ma afika nisibhamu lapha endumbeni baqale ngami kuthi ke babone kuthi ke le muthi ke uyasebenza bekushaya ngaso nginasho lokho kuthi ke noma immese ke mafika lapha endumbeni before lokumusebenza yena ke baqale ngami ke ngimnike immese ke baqale ngami kuthi ke babone kuthi ke lo muthi ke uyasebenza ngimangumnika ke naye ube sure mana dokotela usho ukuthi ummese kuwena ungeni alo mangathiwa siyawuthatha nje manje siyawuthesta manje noma manje ngeke ngikhuluma into yakudlala angidlali kahle dokotela nkulunkulu vele ke uyaniva lento yakhona ngikhuluma ngayo angidlali asinasikhathi sakudlala ngeke ngimnike umuthi ke mungayazi ukuthi umuthi wakhona ngimnika ngayo lapha baya khona bayendana makuthi ngimnike umuthi ke bawubone ukuthi umuthi wakhona le ungenise emzimbeni uyasebenza shuthi nje dokotela uthi abantu abazingelwa abazingelwa zinkaba beze kuwo kunjalo yebo dokotela hayi ngiyakuzwa dokotela manje udokotela mhlawumbe abantu ke abaningi abafisa ukwazi dokotela ukuthi la osebenzela khona dokotela kukuphi ngoba la esikhona awusebenzeli la kuphela kodwa senzela ukuthi ke sikwazi abantu esibakhombise yonke into ephethe udokotela ikuphi la usebenzela khona ngisebenzela khona lapha uRundi ke lapha indawo yakhona bathi ke isondela ezondela yebo okay dokotela no yezwakala dokotela awutshela ababukeli dokotela sibona phambi kwakho khona igubhu dokotela lapha ehlukahlukene ukhombisa nje ababukeli emakhaya igubhu ukuthi enalesi ke isigubhu esikanjani ngokwehlukahlukana kwazo awusithatha usibeke dokotela sigubhu lezi ke sisebenza ke sinamsebenzi wabo lo sisebenzela ngawo abanye bafuna kuthakatha sitakatila ngazo abanye bafuna vele kuthi ke emzimbeni vele ke kube right ke abanye bafuna emakhaya kuthi ke sishayele emakhaya kuthi ke bangangeni labathakathi kuna abanye vele bafuna imisebenzi ke bangayithole ke sebenza ngaso lesigubhu lesi konke khona lokho uyasinceda baningi vele babongabo kuma siyasebenzele lo msebenzi kunjalo ke mkhulu akoba khombisa dokotela igubhu zakhe abantu dala ngaso lesigubhu lesi lesigubhu lesi siyasebenza ke umsebenzi lo uningi lesigubhu lesi ngikhona kumnika ke umuntu khona lana noma manje ngikhona kumnika umuntu lesigubhu lesi kuthi ke bakhone kuniwisela ma aziwisele ngikhona kumnika ke 1000 kusikhathi sakhona lesi ngeke siwe lesigubhu lesi asiwe kanjani dokotela lesi asiwe kanjani wakuziwesa ukuthi kusilale nje lezi azivume lo senza njani sinamsebenzi wabo senza njani lesinye futhi lezi asiwe futhi nazo nasikhathi sakhona lesiwa ngazo makuthi ke asinto yakudala vele lezi noma kuthi stata nyalo kuthi ke noma sisiphose nje so asilale lezo asibek phansi lezi noma siphose nje so asilale zona lezo awu kahle dokotela hayi manje ngikhona ukunika kwelilanga lonke uba usiwisa khona leso masiyawa vele siwe nje so siwe nje manje sibeke phezulu sibeke phezulu nje so madoda hayi dokotela hayi awusikhombise nezinye dokotela ikhona lokho le matkozi bonke ke bala bathwele khona la masifuna lokho sifuna ngakho sifuna lokwampilo noma kuthi kuna abanye lawo vele ke kuthi inhliziyo wethu ke basibulala sifuna vele kuthi ke siyende revenge zonke khona lokho kuphuma khona la ngiyakwazi vele ukuthi ke lokho kuna simbambano lezi siyakusila umsebenzi wabo lo ngisebenza ngazo asiphume lezi makuthi ke ngina sikhathi sakhona leso ngiyakhona manje phakathi dokotela isiphambano singene kanjani phakathi ngiyakhona kuziphumisa kusikhathi sakhona makuthi ke lokho kunamsebenzi wabo ngisebenza ngawo baningi vele ke mathatha mithi yawo bo vele bafuna kuhlambila khona lapha simbambonweni ayendela umsebenzi wakho khona lapha kubanzima nje ukuthi ukhuyve lapha emzimbeni makuthi ke mangishibana ngawo mangisebenzela lokho uyaphuma konke kukhanye noma ukuthi ke mawumbeka phela
kumnyama vele kukhanye vele kube right. Kuna izinto eziningi lengisebenza ngazo. Yeah. Kunjalo ke mkhulu. Hayi, yazwakala dokotela. Dokotela, ababukeli abafisa ukuxhumana nawe ungashiya inombolo yakho abazokhona ukuthola kuyona. Inombolo yami ke ithi ke 077 483 1067. 077 483 1067. Ishmael. Yebo. Dokotela, siyabonga kakhulu, sophinde futhi sixhumane nawe ngokulandelayo. Siyabonga kakhulu dokotela. Ngibonge mina ke vele ke ukuthi ke masilalela khona lokho ke kuyasinceda khona lokho baningi bancediwabo. Yeah. Nalokho vele ngiyendela ukuthi ke abanye labanganiyazi baniyazi vele ukuthi ke nami ke ngikhona. Yeah. Yebo mkhulu. Siyabonga dokotela. Thokoza.